Pan tao to la. Zania chi homework pil chana. Square na. Ile. Question number 1 answer पे हम. One answer पे हम. 39 square plus 47 square plus 643. And it's a panela. And in the pie 140. Atum nala 264 di nam. Di nam iti bolvam zanya cho. Square hai vela cho now unit digit repetition chi cho na 4 to 6 a unit digit ki bang cho na 6 to 6 na 3 to 9 a 3 to 7 a unit digit ki bang 8 to zana ki bang ham 2 a ki bang cho na 9 to 1 a ki bang cho la na unit digit ki ba ja cho perfect square amasang to nung hol ji wa alin zonia zo he chidam e hol jil chalo na to square ay tu ni kip ila de uch ai pera chi ga khut deuta 39 square hoiti bode tibam 39 square hoiti tibam 99 is 81 abana a square plus 2ab plus b square chalo na perfect square chalo na chi b square chalo na chi a square chalo na 3 square is 9. 2 times of AB, 2 times of AB, 3 9 or 27 na. 27 to 2 times ki bol to chizai oh. AB 2 7 are 14, 2 2 are 4 5 54 is na. Acha hi unit digit kai suri ka cholo na. Apar 8 hi chola ya ga chile jan ham 58 62 de ah. 62 long 54 to 8 gomala 58 59 60 61 62 so na 62 la chu 2 ka kai hale izat mam 6 mo chula na 6 na ka ko 15 15 21 so na ya 39 square ko ipida chi okay no problem 1521 na 39 is 1521 plus 47 square hola 47 square ho 7 square is 49 4 7 is 28 28 2 2000 hum 56 yeah 56 4 4 is 16 na 9 ka kai hading 4 chana ko 60 na abana 60 la cho 0 ka kai hala 6 langa chizan hum che 22 2209 na 2209 minus 84 square hola chirap tangi oh 84 square hola 84 square hoi pi tivam 4 4 za 16 4 sa 4 8 za 32 into 2 so 64 na 2 ab so che ab 4 8 na 2 times 64 apa 8 8 za 64 apa na chi unit je ka kai hala 6 65 la 5 ka kai hala 6 mo chula na 69 hi long 69 he long 6 ka 5 sorry 6 ka ko mala 70 zo na 5 ka go 7056 plus 63 square hola 63 whole square la 3 3 is 9 3 6 18 18 2 is 36 na apana 6 6 36 9 ka kai hading 6 ka kai hading na 3 mo to chala ka koila 60 69 na 69 3 minus ala ka goma lela 1528 okay iti dam che ka goma hile 1521 2209 same sign ka plus de cho 6969 na chiko ko male janam che
9 10 19 na 6 plus 7 8 9 na 9 10 14 na 6 7 8 9 10 1 0 4 चला 7056 कला दोला 7056 कला दोला 6 4 है 3 जो ना 5 ला 4 ना 4 पेडिंग 7 8 9 10 3 4 那你这怎么弄？你哦？那你播着的哦？Z है कितना 643 था नंबर थी 39 into 39 to 1521 47 into 47 47 into 47 2209 2209 sorry 2009 sorry चेदी पोई ना 2009 है 2209 चना जा दीता अब आना 6969 जा 3969 जो बाना 3969 63 स्क्वायर दी पोई ना था बोला था 63 स्क्वायर को हम 63 स्क्वायर को हम 3 3 जा 9 अब आना 3 6 जा 18 2 is 36 ना 36 का कहला अब आना 6 6 जा 36 अब आना 9 अब आना 6 अब आना चला 36 39 3969 ना sorry 3969 जो 3969 चले किन बोलता रिजल्ट हिंगम 84 square 84 into 84 को 7056 दी ना दिसो कहता जो प्लस बोलता 1521 प्लस इधर हम सेम साइन हो सीसी का प्लस कम देते हैं 3969 ना तो कमाले पे हम 2918 19 ना या 6 7 8 9 ना 9 10 16 ना 3 5 6 7 ना 7 6 9 6 large 9 9 large 7056 कला ले 6 7 8 9 3 ना 4 ना 6 6 4 3 दी 6 4 3 दी अदे ना सीना अदे हम ना बोल सी हम ला नून ना कॉपी हम अल्ले जी root over 7569 है इतनी बोले है टीवन से root over question number 3 रखने का तेज़ो ले बोलना होता है question number 3 रखने का तेज़ो बोलना होता है ज़ोला root over 7569 है पे कहते हम root over ही ले बार्नी कलाम मसादी चला ना अब आरा 9 आचु यूनिट डिजिट 9 आचु स्क्वायर रूट आई इज़ाद वे मम कर दे उमा निवेम चला ना 3 to 7 आम चला 3 to 7 आम 75 perfect square prime number amma sangcha ipi hidam 75 ma sangcha na cha 864 अब 9981 volta चला ना या तो 64 to 81 कला देना 64 to 81 कला चला ना 64 ap square हम 8 आचु 88 कला ना अब 83 ध्यान 87 ध्यान हो जी किने जो 75 to 81 है चलंग अलिन पता किने यो छ ना या तो 83 दी तलाउ ना 87 plus 280 ना खोला वर्ग ला 9 to 3 ले 7 मा चला ना 3 ले 7 मा अला 20 ही परफेक्ट स्क्वायर पे हम 25 तो 5 6 is 36 लिखा हम चला 25 कोई p5 तो किने चला 5 स्क्वायर चला 25 है अला 20 ही पे तो किने हम 25 तो किने चला 87 plus 53 to that हम 87 plus 53 to 7 तो 3 को 10 so ना 8 9 10 14 ना
140 đi cho chỉ đang đi nào nó bảo làm third question पे हम ले root over 17956 question about 3 about root over 17956 12 plus root over 16384 sai tao हिचा ती बोले तो नु ना पना तुर ला दो ले किचा या कति चलो ना 6 to pp am 4 to 6 am ना 4 4 16 to 6 is 36 or 6 किचा चलो ना यूनिट डिजिट ना अब ना 179 वॉट चलो 179 मसंगा स्क्वायर रूट प am अदुंगा स्क्वायर रूट प am स्क्वायर 169 to 196 के काम चना 169 to 196 के काम 169 ही पे हम 14 स्क्वायर चना 13 स्क्वायर सॉरी 196 को 14 या ना ए वन यूज पाइला यूज ल ना मसंगा पा ना 134 और 136 दे हम क्या है होय चिकन एग्जाम चितन की का सोमुम ना चितन की का सोम नि लम चला ना सोम नि लो जे 80 96 ई सोम नि खतम चना अजो तल होय लं की नै एग्जाम न्यू जलम पा या 134 ता ना प्लस 16384 आइला 4 आके चाहिए पे हम 4 आके चाहिए जो 2 तो पे हम 864 8 ना 2 to the 4 864 ना अजो तल 163 ई p स्क्वायर तो किना हम 13 स्क्वायर तो 169 थैलो दे लेन ता 12 स्क्वायर ना 144 13 स्क्वायर तो 169 ची के काम ना CP square हम 12 square या 12 ना जी दिया नहीं या 122 हम 128 हम क्या थे लो चलो ना वही जी किने जो 140 तो 169 चितो किना यो चलो ना या 122 हिला रे 128 है दे 134 plus 128 चला तो कमाल 8 तो नी को कबला 10 10 तो नी को कबला 12 ना 3 plus 2 5 plus 1 6 2 262 za no mo na ne 262 za no mo na 128 ita 128 no mo na ha 128 to chia pai lo 264 mo ya okay 136 it's a pai 136 na la it is on 169 to 179 to 196 which can is on 134 lan kina yo chana 179 to 169 so kamena sa le jan ma 10 chilanga som chalana 196 to 179 bota jan ham 9 7 8 17 chuna chilanga hai na which name zone chilang pan yo zone to king na ya cho chiyo kila cha 262 pata zana square root ni chana bolo chalana अहिले रिवीजन तो वो मा इन था बोले या ना तो ही स्क्वायर नहीं तो लो तो ही पी बोले हम ने हम तो देम हुन तन तम ची स्क्वायर है हे उन मा बात बेटा सुनना हे लो ले वैल्यू रिवीजन ची तो ना डाउन पे अब आना तू ने टॉपिक था ला दो से पे हम क्यूब रूट ना क्यूब तो cube le cube chu ta banga ki bolom e chalanga se se rap tang yam no na mel chi di kho square a hi unit digit ke bang nium chu na 49 to 9 chi unit digit 9 hi chang unit digit 9 hi chi 6 se hi le chang 6 hi nium so ke chala na except se pa na nium so ke ta bang 0 to 5 ti lo dang si nium so ke chala na ale cube ma hi ta banga min hadu chu cube nó bahat hantam 15 chan ka bahat na 20 chan hin kai tai ala cube so hele chara chana ji kilo tin bala sol kilo tana 1 cube chu pam 2 cube chu pam cube hi piti nam no cube ti so thum what is cube
cube means thumvai thilum tina cho a into a na thumvai cube tina cho ni hela square ya na a into a khoi bi thizam a to the power 3 a cube ki the chola na ele cube chu ti ki represent tila root over cube root of a tila a thumvai ma tina cho cube root na a thumvai lo cube root om the tina cho ele cube chu 1 a to the power 1 by 3 ang ki the cho na form to my kids it on now which is kitia le pitina sa na cube elo le cube or cube root na or the other thing a to the power cube square hello cube cho je ji ni ji ta ni ke bang ji ta khon ke bang cho ele bata he che form gana ji to bata a cube na 8 ni bata 8 ni chala ya ji lang cube root of 8 te lang pham 2 dit cube root of 8 na episode nam kya hele cube root of 8 khoi piti ba sa nam cube root of 8 he pya 2 to the power cube na cube to cube cancel le pi na 2 na ethema ya che cube kiti cha ale cube root of 27 la cube root of 27 khoi pi ka ti thiam 3 cube na cube to cube root cancel le piam 3 is also 3 khoi piam 3 cube is 27 na etda 3 cube is 27 otherwise it's form ma ka jala bata so a to the power 1 by 3 form ma ka jala a jo 27 it ta 27 to the power 1 by 3 ka bol chana na 27 he piam 3 cube chana into 1 by 7 for power 1 by 7 chala na 1 by 3 sorry na 3 la 3 cancel le piam 3 na ya che cube chu izabi ki so thiam ke tang ka ji the cha he thiam ma so chala ji na lang 3 cube chu piam to sa 4 cube chu piam 4 cube tina je petina 4 thumbai tina cha thumbai ke multiply na 4 4 is 16 4 za 64 na cube chu thumbai ke multiply tina 5 cube ko piam 5 cube chu 1 2 5 6 cube la 2 1 6 na 7 cube la 3 4 3 8 cube la 5.2 9 cube la 7 2 9 na 10 cube la 1000 na 11 cube la 12 cube la 1728 13 cube la 2197 na 14 cube la 15 cube 2744 15 cube la 3375 15 sembarang to20 chana ba chana 20 sembar ni lang na we chana kholo pi cha ele bata chai pino notice vam chi karab ditam choi chai pino notice vam kyu ma hai square of unit digit ki ve chala na kyu ma hai bata unit digit pe hum 2 unit digit pe hum 3 unit digit pe hum 4 unit digit pe hum 5 unit digit pe hum 6 7 8 9 10 na unit digit chupitina hum unit digit chupitina hum 2197 achala unit digit pe hum unit jo ones place pa na it's pa hi pikitia unit digit na abana chela tens na tens digit na
tens na chi la 100 chi la 1000 na e wang ai honi bui piu chi unit digit pa ya chena pya ki chayam ti het ni nga na ki bui pi chala na he them ta unit digit pitinam ele kyu ma he piham in cube there is no repetition na there is no repetition of unit digit repetition log pi chalo na square cho 4 unit digit na 4 ipipya mam unit digit 4 ipipya mam 8 is 64 8 square 64 am chalo na abana ipyam 2 square 2 2 za 4 नियम चला ना या जो कंफ्यूज हो चला ना हो चिपेन ही दम के थे रो पि चला ना हिजा जो परफेक्ट स्क्वायर मसाला नु नहीं हो दो चला ना क्यों मा हे तो तिंगाय ते लो छ क्यों मा हो पियम इने डिजिट हे के बखा चाम एक मुंदंगा न मोम रो पि चला ना 11 न हो बई पि ते ना चला हो ले रिपीट मा माता या 1 पर 10 का वाला छ 9 मुंदंगा मम लो 9 के बोम ना 5 मुंदंगा मम लो है ना खचा मम लो पि छ ना अला चलाई ला ने है ना दिंगा छु 2 to 8 8 to 2 3 to 7 7 to 3 that's now 2 to 8 special case so 3 to 7 2 to 8 3 to 7 special case SPL special number itu na special cube special number ti yung ata ipisin nam tile 2 a ke chaila khana ina ke chaite te re cho ina ke chaila 2 ke chaide na 2 kip tile 2 ke chaila na 8 numwa 8 kip tile ipa ke chayam 2 interchange so jate ni the interchange na interchange zo la pizza ai ke cham kan chai pir cho ala 3 hela 7 cho na 3 huyam 3 hela 7 cho la na 7 hela 3 a ke chai na Today yung interchange mama cho today ni boy special case adam ho bata 6 katila 6 to 6 4 to 4 2 to 8 9 to 9 2 to 8 na adam ti lawa cho dang se si cho ki follow ta chala na 4 hila 4 hidin 3 hila 7 7 hila 3 allow bit ngamta ha Hey, 1 to 167. Cube root of 1 to 167. 1 to 167. So, by wala cube root of. Cube root hot out. Cube root of 4 की पी बदो हम 729 no 729 cube root of 729 का बना है ले square आती थी बोलबम नी बोला उचला ना cube पे ना नूला पर थुमजन लता थुमजन नला वाले हिची 9 यूनिट दिजी ने बता 9 यूनिट दिजी ना पी मम 9 चुना या तो 9 cube चो 729 आंसर से पे हम unit digit repetition on lo ya cho boi pi ngai ta lo pi chona na square sang nom jo cho half ji answer cho cube root of 729 chi pham 9 aji cho 9 pi lo wa dang repetition ake ba nom lo pi chona na ake ba nom lo wa la cho 9 he sa cho dam next question solve hum 216 cube root of 216 cube root of 216 nung la pra ka la thum chala na 6 unit is na che pyam ipyam 6 am answer so 6 keep ko pyam 216 na da ala cube root of 2197 le ti border pam
2197 to 3 है 3 keep to 2197 दिंगो 3 keep to 27 चल बता ना चाहिए अनुला पर आप ये करते हैं अनुला पर आप थम किला चना क्या थम किला हिले यूनिट डिजिट बो फोकस हो चलो ना 7 to 7 तो एपी के दर्जन जगह तियम 3 7 हिले 3 ना 0 3 हिले 7 ना 0 के चाहिए आ 7 हमने पी हम 7 जो हम जी 3 हम चना 3 हिले 7 7 हिले 3 एपी ले पी दर्जन जगह तियम 3 तो 7 अपना 2 to 8 ना क्या स्टेन इंटरचेंज जगह ते 3 हिले 7 ना 0 दे 7 हिले 3 ना 0 दे એટલે જો કે ચાહે તા ચલો ના अच्छा ही स्क्वायर है पिन होल जब ची परफेक्ट क्यूब लेस देन ये नंबर है ना 2 ना लेस देन 2 परफेक्ट क्यूब 2 संगाने हो जो हम 1 क्यूब खुद पे हम 2 क्यूब खुद पे हम लिन ता चला ना 2 संगाने हो जो हम 1 है ले 1 आंसर खुद पे हम 13 चा एला खुलम हो गला चंजी लम हो गला 13 के खुद पे हम 2197 दे स्क्वायर संगा हो दो नो चना स्क्वायर संगा इट्स वेरी इजी क्यूब रूट होल में आप इट्स जो ले क्यूब रूट है वन ला स्क्वायर है मिल हम खाना था करब हम एले तो पिके हम ती है ला ने दो चल हन दा चल ना 2744 ला 2744 क्यूब रूट होल दो दी होल दो हम अनुना पर आप का सेम थुम कला दे चलो ना यूनिट डिजिट 4 यूनिट डिजिट पिया के हम 4 आके चाहिए यूनिट डिजिट पीएम हम 4 चलो ना 4 आके चाहिए पे हम 4 चलो ना 4 आके चाहिए डाउन लो पे चलो ना एले परफेक्ट क्यूब 2 संगाने जो पे हम 1 cube to 1 2 cube to 8 ताचना लिन ता थे चलो या तो 1 या तो पे हम 1 cube root of 21744 to 14 और ले 14 cube to 2744 दम हम नो वाला 157,464 तो नंबर हाथ जो खत्म होता है क्यूब रूट ऑफ 157,264 इट्स क्यूब रूट हॉट तो ला 157,464 सॉरी ये होल दो दिन लेती होल दो हम होता क्यूब जला थुम कला दो दिन बाना थुमा कप दिन बाना थुमा कप पे चला ना 4 यूनिट आके जाए पे हम 4 चला ना 4 आके जाए तो 4 5 आके जाए 5 6 आके जाए 6 ना अब आना 9 आके जाए 9 3 आके जाए 7 2 आके जाए 8 8 आके जाए 2 7 आके जाए ना बता भाई तुम बेला चुनाव 4 आके जाए पे हम 4 आके जाए को 4 ना 5 आके जाए पे हम क्यूब माचा 5 ना 6 आके जाए पे हम 6 ना अब आना 9 आके जाए पे हम 9 अब आना स्पेशल क्या से पे करते हम 2 आके जाए तो 8 हेडिंग ना 8 आके जाए पे हम 8 आके जाए तो 2 हेडिंग करते चलो ना अब आना 3 आके जाए पे हम 7 आके जाए पे हम इसे का बोहे स्पेशल केस आदम से को ngay cho आदम से को ngay हम riêng hi हम इसो के छ ना अजु त 4 आके चाहिँ को 4 ना 5 आके चाहिँ ले 5 ना जो बोई ले बो इंटरचेंज ना बोल देना 157 ही परफेक्ट क्यूब जस्ट बिफोर 157 a perfect cube पियो हम 157 मा सँग आछो पियो हम 6 से ले 216 लिन मल ता छ ना 6 के खुद पे हम 216 लेन जो ना 157 में संगा पे हम 125 ना 125 को पिके हम 5 के या तो पे जी दो हम आंसर पे हम 54
Zeta. Perfect cube anh yêu chạy mà sang set lại được cái gì na 4 6 6 5 6 cái đó betam 4 6 6 5 6 बोलते ना cube root of 4 6 6 5 6 ये बोला लेती बोला हम थुमला नूला पर इन थुमला के चला ना 6 आचे पिदा हम 6 2 लो 2 to 8 to 3 to 7 लो ले ngay ngay चना 6 के ला चौ थुम पन्ना दिम तलो ना अब ना अमो अन्यम चला ना 46 पे क्यूब तक नहीं पे ना न्यू जो 3 क्यूब to 27 ना 4 क्यूब से पे हम 64 के ला लो बता ना 3 पे क्यूब हम 3 cube na ya to 3 oh 36 answer is 36 ha hey 103 823 correct me 103 823 la 8 2 3 cube root la pm पता कौन बोल रहा इधर नंबर नाम 50 47 ना अरे दिया में चेक दो नोना पर आथुम कला दो दिन अपन आथुम ना 3 to पे हम 3 hele पे के तियाम 7 3 ले 7 7 ले 3 ना और ये जो 3 ले 7 7 ले 3 ना अत 2 8 ले 2 अदंग से के बंग ngay सब बना ची कमन ना दिम तलो ना 103 perfect cube 103 तो के नहीं पे हम 5 cube ये से पे हम 125 लीन जो ना 5 तो ले 4 cube को पे हम 64 निया जो चला ना perfect cube चला ना ये पे हम 4 cube ना या तो 4 कला ले पे हम आंसर जो 47 दे cube root whole by बात ना अच्छा तिले 195112 बोला ना cube root of 195112 बोला था वन फाइव वन तो के बोला ले अनुना पना चिकला दिन थुम अनुना पना थुम कला दिन तू हिले पीजी दे के तियम ए लो ले तू आ कोई पियम ए छना चौथ के साइता 195 ही पियम 5 के 20 126 के 20 216 दी तो पे चला ना 6 के 216 लेन ता 5 के कला ले जना पियम पिके हम से 5 के ले पियम 58 ना करो देता तो क्वेश्चन का आंसर आ नहीं है cube root of 19683 plus divided by cube root of 27 बनते divide cube root of
Don't make the Is that tam na board one tam? It's a pam. 27. See, Tunkola, let 3 out of Piki is there, Tiam. 3 to 7 na. Secantelo, 19 masang tara perfect cube pam. 19 masang perfect cube 8 na. 8 pia epicube ham to 27 na. Divided by cube root of 27 for pam 3. Hello, le cube largium tero pichalo na. Cube largium lo wala mo chang chang kala 7 to p is there katiam 3 na 3 is a times ham 3 9 na 27 da zanya to square bolda na 3 digit square equivalent now the notes ne basante notes 4 digit square. square 4 digit की help होगा 2 digit की help 2 digit की help होगा 5 cube का तीलो पिच square root over का तीलो पिच square का तीच हूँ अले cube माच तो या ना हाँ हेलो पिच cube number लिन cube number link data hong ki dong hi be to na bata zania any 2 digit number square jane khelo chalo na 27 square any 2 digit chambo khelo chalo na 7 7 is 49 ka jedi abana 2 7 is 14 14 2 is 28 abana 2 2 is 4 abana 9 ka ji 28 32 4 5 6 7 7 2 9 ta ki bol chalo na da 2 jani kilo ya 3 digit kilo to tika banga 1 1 2 whole square kilo pizuna 3 digit kilo cube ma hewata no cube na bahat hole ki chai ta cho tika banga uh 19 cube 19 na bahal pe chalo na 19 cube kitale itina bolo ta jan 19 square है चलो ना 19 square into 19 का बोले कितना है चलो ना 19 square पे हम 19 square 361 into 19 का बोले कितना है चलो ना इतना तो कसौर होते हैं 19 square को 361 नाम 9 is 81 ना 9 minus 9 to 9 is 18 minus 1 1 ka kai hadin 16 it is 26 2 chula 361 na hesu da 90 ka ga mala 19 cube so so e va ma 20 cham ba ha ben lang hela chun cube hol dan ngai lo under root of he ta hong ki pi la bo hol do na ding kin chala gun ngai na to chalo number link ta be beta पहले जानी स्क्वायर थिखा रिकैप का बोलते देते ना चिरप करप नहीं लोगे स्क्वायर रिकैप का बोलते हो स्क्वायर तो 2 डिजिट पे है तेवम a b 2 डिजिट है बंगला ना चला b बोलबम b स्क्वायर चला पे हम 2ab ना चला पे हम a स्क्वायर चलो ना एले तो चला 3 हिलला Take up on 1, 2, 3 whole square. 1, 2, 3 whole square hold on thing like take hold on them. 1, 2, 3 whole square take hold on them katya hele. Chita bang mama na bol jaw na. Anu langa chi pham. Chi pham b chana. Amote nahi pianala dham a. Abana chip mama bola ching chai cho. b square kho pham 3 square 4 9 na apana ab 2ab chala 2 into a is ham 12 into b is ham 3 chana 2 times of ab dia 2ab dam a is pam
ni hi a kalar ta chalo na 2 times of a b ele chi pham 3 to the 6 3 1 is 3 36 na 36 into 2 to 72 dia dam 2 6 are 12 2 3 6 are 2 dinach 72 jala ka jirta na abana 12 square foot pham 144 hichani phole p sei do tam 9 cho unit is a bokala hare chalo na 2 unit is a kala hare chalo na amo pai chala ke de chalo na ke na le ja sotam chi 7 plus 3 10 10 plus 1 11 na 151 adang 8 bedroom tolo chala nga chi bedroom do pa le 15129 da Yes. 3 digit squaring ala to kon bolta kisi don ta 3 digit square zaniye da house 3 digit square it's up to 300 to na kidong hibe to now 300 chan valid cho 300 chan valid ti 299 chan na square chan ko lo de ngai ta ko lo thei 350 ti long di to lo de cho 300 chana dem bo square number le ta ho ki dong be se 0 pe 5 digit chan 1 2 3 4 5 5 digit chan ha pe ki dong it 3 digit khare bol ke do ham ta ji don tam che ji ana khare bol pe do ham cube root 124 square 123 bolata hai 124 square ka bolte bola 124 square 124 into 124 ga multiply go to answer p them 124 into 124 ko p ka tiam 124 square na 2 digit nala to mama chanung pe pa kala de chi b ta na 4 square ko pe 16 na hi chi a jala na 12 ko a ta na 12 into 4 ko zan ham 48 na 12 into 4 ko 4 2 0 4 1 is 4 48 chala na 48 to 2 times it chala na 2 8 is 16 2 4 is 8 9 96 de jam 2ab ti chalo na ab botao na 2 12 square ko pe 1446 kala la de na chalanga khara chila 7 chana chala ya 9 achile ja hum che 9 plus 3 na 5 153 76 jana mohanam jam diram dilom che dilom na kopian 147 ka volantila 147 square lo 147 into 147 147 square chi b chi a ni hi a chu khu b khabo se 7 7 za 49 7 into 14 ho jan ham 4 7 na 28 7 is 7 8 9 98 chula na 2 times of 90 2 times ka bolkin ngai is 2ab ya to 2 8 za 16 2 9 za 18 19 196 हमारा 14 स्क्वायर को पे हम 14 स्क्वायर पे हम 169 हम 196 है ना तो सब बोलता हूँ मैंने रिजल्ट करा हाल 9 4 plus 6 10 200 है ना क्या 200 ला 0 है 20 चला आप चीज़ रहता है ना हमारा 6 9 10 11 2160 na
About the on plus minus 9 long 21009 cũng vậy bắt tắt chưa nine cái thầu chứ na ipi mo am 4 mo cho 4 jilang ka thot ta chứ na ka thot da le 4 plus is to 10 9 plus 1 to 10 chứ na 200 ta chứ na chứ 196 plus 4 to 200 200 le 0 ka la do la 20 jilang ka koi ngai chala na 6 to 0 ka gobla 6 9 to 2 ka gobla 11 1 to 1 ka gobla 2 Nitam ele 250 square 250 square 250 square 300 up to 300 gati valid gati chalo na 3 digit square 3 digit square up to 300 something ele bata pyo Ram. Ikeda bueno no mo. It's B chula na. It's pam. A chuna. 0 ko 0 chuna. 25 into 0 ko pam. 0 chuna. 25 square ko pam. 6 to 5. Dam 0 ya chuna buhan ham zero है 0 जी लेके चाहिए चुना हालो पीछे में बता ना 0 0 स्क्वायर को 0 चुना 0 into 9 को जार हम 0 ना 0 2 into 0 into 87 जार हम 0 till की multiply पर तो 0 चो या तो 0 25 into 0 को 0 2 ngay talo 25 square ele 219 square ponte बोलेंगे स्क्वायर तो ची b ची a कति चलो ना b स्क्वायर 9 स्क्वायर को 9 जा 81 9 into 21 को जार हम 21 into 9 को जार हम 9 minus 9 2 9 से 18 मोड़े 89 चलो ना ची 2 times का मल्टीप्लाई रही जो 2ab रे चलो ना 2 9 जा 18 1 in hand 2 is 16 plus 1 17 1 in hand 2 1 is 2 3 378 there 21 square को पे हम 441 ना 21 स्क्वायर को पे हम 441 इजी लोग तब चला सकता 441 ना दा 8 1 का कई हाल है 8 मोचे 8 चला का पी दो ले जाता हम चाहिए 16 8 3 to 6 ना 3 to 6 लास्ट का कई हाल है जर मां 38 ना चला 38 ना 8 plus 1 को जर हम 9 4 5 6 7 4 4 7 9 6 1 मोहना हालो पीछे ना ले स्क्वायर ले कीप होल्ड दान ने अंतम अला क्वेश्चन खराब पे हनेंगे अच्छा इन देंगे स्क्वायर ले कीप क्यों रखेंगे स्क्वायर आचु पी होल्ड दे तामो root over 10816 it is root over imachakaji lo square din na cho
plus cube root of 1685159. One 1685159. Boran tila. Iti na bolon ham. Square ahi piya kiti tay. Last two digits na square ah. 6 ahi square ahi 6 I achena pi pyang thiam. 6 is 36 na. Abana 8 is 4 4 is 16 na. 4 4 is 16 but 6 6 is 36 6 square of 36 thei 4 square of 4 4 is 16 6 thei chula na niyam thei ya chu ni ki ji cho el amo hi zan ham 108 mo chula na 108 masanga perfect square pe ham square of 108 masanga pe ham 10 10 sa pe ham 10 square of 100 chuna 11 square of pe ham 1 to 1 ama sang to nungai ki buta chuna 100 to 1 to 1 na chide ni chipai neu za pai la do chula na if square ham 10 square chula na ale answer 104 or 106 sam which is aneu pata ki nei zom alin pata ki nei zom chipata ki nei neu ta pata ki nei la chikala la ta chita chula na plus kima khoi pia ga dite bada square hin ni la dite nga chalo na check ngai chalo na kima khoi unit digit ki bang khat sam lo pi chalo na ai ki pa lo le na ni le piam chi nai na thum ka pai lor da chana dam 1685 160 perfect cube 1685 masang chana perfect cube pi ham 1685 masanga 1728 च पे हम 1728 जो 12 है चला ना 17 लीन ता चुना 1728 किला थे लोग जो लीन परफेक्ट क्यूब चुना 1331 किला थे चुना 1331 11 क्यूब अन्य चक अनुई चला चला ना इपिके हम चे 11 क्यूब या च 11 119 ना 119 to 104 को बाद 9 plus 4 हो जाए हम 13 ना 2 2 आंसर सो 2 2 3 दम चेक अंता चेक होना दम दिया Answer of 4 correct. One 1685159 1685159 correct. 104 plus 9 2 to 3 this okay chana the trick men ma sawan en chini ki khud sawan le na khud thion dam ye na khud dam dekhat apan cha ta to square le ke ma ha taro pi chana question and solve pa de ha te be to to hi approximate value la do ta chana approximation क्या तो ये ना approximation कितने लगी चलो चलो ना approximate value ना find the cube कितने लचन cube चा सो दे चो 1 2 3 square root of
1 2 3 ke la chi square root of 1 2 3 mam lo pi che wang ai pi mam square root of 1 to 1 chuna 1 to 1 kho pem 11 square na 11 square le square root of 1 to 1 kho answer pi dam 11 chuna na aji chu square root of 11 square to chi ka ta 11 chula na ja this is the approximation value ko dan in vad deu cha approximate value ki phal le pham adi chat pot thelo pi chalo na no bia chu unit value kala thelo ta chalo na square of unit value chu kala the chalo na e wanga adi chare lo phara chu kala thelo de approximate value chu unit digit value kho ka ta lo so useless na ba ko thelo de acha tile 54368 cube ma hold on ga hold cube root of 54368 ga hold la cube root of 54368 it's ga hold ga te ide hold de ba thirty two है दिलो dipoi approximate value है दी चलम लो पे चो ना फिच चल दी लो पे चो ना से पे हम 32 cube हो इजी जा थिंग मो मो ले नाम बा बे तो 32 cube हो खो जा थिंग नाम तेरा 32 into 32 जो जा हम जी स्क्वायर दा चलो ना 2 2 is 4 2 3 2 3 is 12 3 9 10 1024 चलो ना into 32 ka bot la keep ta chula na 1 square keep ta chana 2 4 is 8 2 2 is 4 4 3 is 12 16 2 2 6 7 2 1 is 2 0 3 1 is 3 3 2 7 6 8 damn 2 4 is 8 2 2 is 4 0 2 1 is 2 3 4 is 12 3 2 is 6 7 3 0 0 3 1 is 3 4 TPM 8 6 7 2 3 2 7 6 8 ki bang thau thau chola na ki bangam 32 ador ta 32 hi la charan sar cho 3 2 7 6 8 chola na it khu zan ham 5 4 3 6 8 chola na ador tara di rao chu na calculation di lo pich नहीं रीति ना बोला इतना पता ना साइंग हम approximate value है unit digit आई चले हिला चुन हिदी आदि रौचो decimal हम देखो ना 36.4 तो decimal हम देखो ना इसे थे रौचो ना यह जो approximate value हम देखो approximate value के वाले cube नहीं आदि चले आई पोइटी है ना चो अल्ले चलते बंगा चो इपी बोल जाम चो range है वाले तो चो इपी range सोंगा हम देखो ना find the range in between range like cube kita la chon chothumi panale lo ko ta o na chothum ko 0 to bagi ni sab ta o ele 54 hi cube masanga 54 e vela chon 54 la perfect cube aneo zo to le zo pi mam na check it chep ham tension abanai la 4 cube is 64 na
ga vela chun 27 0 thum ti tawte na to 64 0 thum chita ni ki ka amam je 54 368 ko 54368 chita ni ki kam de tere chala na om ding chune pi va cham 27 to 34 ki kam me ti sa chala na It's in it, you're not in a Kazia. I took the letter 54 Pilapica mom 27 to 64. I want 64 the Kineam 64 the Kineam, hit to the Kineam 64 the Kineam. Dam Dam. Ado tela chi long pen chi thelo re chala na. Answer chi approximate value je pe dam 64 helo. 64 cho lin da chala cha sang a lin lo, cha sang a ni we lo chala. A ki ka na, a ki ka lai ta chi ngai chala na. Om ding ala hoi lai la om dam. Hen no ini sa ma no. Sa man ta. Okay. Done. 27 to cube में चला ना 64 cube में चला number है लोग cube में चला ना perfect cube चला ये भी perfect cube हम चाहिए ये भी perfect cube हम 4 चला ना ये भी perfect cube हम 3 चला ना अल्लाह equation चो हिची 0 तुमको 0 को योतिन 0 तुम ही चला 0 को 11 हिचे क्यूब पाया चे नंबर पा दे ये थे मना 54 ही a perfect cube अमसंगा तो अनुंगाला निजे perfect cube नंबर हिलो के हिचे जे perfect cube हम तेरा 3 perfect cube चला ना हिचे 4 perfect cube चला ना हिचे 0 तुम ही 0 के हिसाब से ना 30 देगा 0 तुम ही 40 देगा 0 के हिसाब से ना number will lies between 30 to 40 का नंबर है तो 30 40 का नंबर है लेकिन 54 to 64 की नहीं चला ना अगले ले नंबर तो 40 लगा की नहीं चला ना ये भी 37 ही लोले 30 का पे पेन तो आंसर जो approximate value जो हम 37 ही लोले 30 क्वेश्चन तो जो हम बोल रहा था ये थे वाला क्वेश्चन का कम बोल के दाम क्वेश्चन का कम बोल के दाम ना कंफ्यूजन हम approximate value na wala nang walang tam 56685 56685 करब धाम जिने जी दोन tam cube root of 56685 it's approximate value order approximate value the perfect cube hai poi this is not perfect cube na not perfect cube perfect cube hai poi so perfect cube hilo so pata perfect cube ma se pham a cube jo 3 cube jo pham 27 ala 28 hai perfect cube ham 28 hai perfect cube ham hilo pe na 29 perfect cube ham hilo cube root of 27 whole dollar p at ham 3 chuna cube root of 20 whole and delay period tam 3 point something thing say it lo chala na is also perfect cube hilo choice approximate value hold on the was ele epi sevam cha cha chirap nai pong chala ga ta zero thum hi ka lan poi mo poi unit digit kan ta lo chala na approximate different na perfect cube hilo ya so atutala 56 hi perfect cube amasang chana biham ha
3 keep to 27 na 3 keep chala na abara nonga chala 8 is 64 na ipya 4 keep is 64 na sorry 4 keep ko 64 chala na da 3 keep 27 4 keep 64 ala thumga ka haya to 0 hapta ni ala number to equalize between 30 to 40 30 to 40 ki ka ale chon so 31 32 36 37 38 35 ano lo ka pen pen na chala na e wa 30 to 40 ki kam na chala na 56 0 to ki nayam 27 to ki nayam 64 to ki nayam 64 to ki nayla answer le chala ngam le cho chala ka ki nay le cho akki nay da ngale 30 31 to ki nay dam 37 38 to ki nay dam 36 and 37 and 30 ka pen pen na chala na 36 and 37 and 30 chala to ki nay da answer cho ne tin ta wa ka bodan cho 하나 라양 함 54368 530 rubbing approximate value to in chat is it approximate value ki bolam tela be nga kya do cha amona di char pg lo na adi char pg lo cha teka mai ti pi bam tela find the approximate value of find the approximate value of 54368 54368 now plus 530 5 530 option achu 54 68 27 repeat them approximate value hole antala approximate differ ache perfect cube ai poi dikhe ta chala na perfect cube ke lo la thum ka kal har chala na 54 perfect cube ma sang chana pi mam 27 abana pi mam 64 chala na 27 je pick ham 3 keep chana 4 keep ko 64 na 3 to 40 thilo cho 3 keep to 9 4 keep to 16 number li ba chala na 0 thum ka hale keep ya to 0 0 30 to 40 ki ka chala na 30 to 40 ki ka number hi che pere idam 27 to ki nayam 64 to ki nayam 64 to ki nay chala na 64 to ki naya izan ne ki nayam number izan very jam chala hai 30 long long gaya lo cho 10 a ki khiya na 30 36 or 37 na 37 or 36 ki kaaf mein de chana abana eche te ka ma 36 laute ela vaile 530 hui pyam square root of 530 um lo pi chana 530 mam square am lo pi chana 530 approximate value pi ham 729 hui pyam square of cube pati lo pi square under square way now square of jara idam 21 square of 441 chana 22 square hula 23 square la 529 dekina 23 ipisa kinaya 529 to 530 kinaya ta chalo na 36 to 23 ko kamale ya dham 56 57 50 59 na da approximate value tela number ta ti lo pi chalo na answer ko pya 60 eta benga ki dong ni cha the approximate value ho da ti cha da 23 ko square root of 530 ko lan he lo azana se an chala 530 is chi ki milo chala na 530 ko pya square root na cho approximate value square chakam lo pi chala na
22 square ho pe hum 4 hello no 484 na 23 square ho pe hum 529 23 square bata chon 23 square hi ta kasi thiam 23 is equal to square root of 529 kasi thiam square hi chona chila under root chalo na square ho 2 zing ka ting zi yong na ke pang chana 529 to 530 ki nayam akine la 23 ka la the chana approximate value ki za na cha cha ne thim ta ba approximate value kha za ke do hum approximate value kha za ke do hum find the approximate value of root over 442 plus root over 92 chila what zare dam approximate value all ding ala 441 hi pam 21 square ho pam 441 na kinayam akinele 21 square ho square la khala ka sol under root of 441 so 441 under root of 21 and t 442 441 akala thai chalo na approximate value holen ti cha value ta holen ti lo 441 ho pyam approximate value ho pyam che 441 na plus 92 ho approximate value pyam 91 nang kati the chana sorry 82 tiuta 82 ko approximate value pyam 81 kati the chana jam today ni perfect square chalo na today ni perfect square lo ke chalo na ya approximate value ke also 441 hi pyam 21 square chalo na plus 981 2930 approximate answer cho 30 Dam. Yes. Al option atika wanga 29 52 37 which pen atik dam la 30 de la 30 to kinai pen 29 na etema so approximate value ki jana cha square of approximate value ne han tan kyu ma find the approximate value ma hor kyu ta ha chaina dingin last question. Cube root of approximate value here 56685 685 divided by 13 answer to 1 2 3 4 5 cái trong này bị tan tầm approximate value kitila che perfect cube ai poitin no long thiman he pe handa cha no perfect cube he la approximate value holing kitila ore cha he thema perfect cube ma chu alas thu ni ni pi lo de katiam sim lo da kati chala na 56 cube kinai pi pen ama sangla nung sanga pi pi mam 56 cube ma chu 4 cube to 64 nung chala na 3 cube to 27 na and 3 cube ya to 3 ka zi 4 cube ya to 4 ka zi na 0 ka thum ka ya to 0 ka zi 0 ka zi na answer to 30 to 40 ki ka amne chana na 56 27 to kinayam 64 to kinayam 64 to kinay chala na ala answer chala la 30 is value the answer here approximate value 37 to ta na akina ya to chalang ani thim de chala na 30 to 40 ki ka hai ala 37 de ta
37 divided by 13 is हम हाँ 13 2 times पे हम 13 2 times पे हम 26 तक कितना हम हिलाओ पे चला ना 13 3 times चला 39 तक कितना हम जे that's all 3 approximate value चला अजी जो 4 2 कला ले नियर वाल चला ना 13 जो 2 कला वाल ले नियर वाल चला 26 तो 37 की ही वाल है ना 13 4 कला ले जा ना 4 3 12 4 1 is 4 52 ले मार्केट पहला ना 13 3 कला ले हम 3 1 is 3 3 3 9 3 1 is 39 प्लस में 39 तो किलो आंसर तो 3 आलो कुछ ना approximation charge की जाऊंगी cube square चाहिए था तुम cube hole in square hole in कितने होगा नहीं रहता हाई बेहतर practice आप रहता